Ey bir korkak kolçağı koyunuzlar. Bana geldi. Asılbek Mirza'nın asıl dokunamını akula menen taşladı. Bir kolçağı koyguna bir atanın oğulları kekerekte kalgancıları. Niyazdımın orpakları. Manas Niyazov. Oy bereketli. Manas. İki eldin ortasında köprü. Bir gözü Kazak, bir gözü Kırgız ortasında murunmuna Özbek bolup turgan kezde içinde er tokumdat batkan atanı kuvantkan öngörgön oğlun balban bolup kızın iki koktu kolat saymasa alıp oğlun Orumga jetip kızın Kırımga jetip Kırgızstanda kıl çokusunda at üstünde barba. Amin. Amin aytkanlarınız kelsin. Kaldırgı salımdı bunu. Toyxananın adı Asılbek. Asılbek ağamыздың atı menen bir tüye, iki bögüzge. Toyxananın adı Asılbek ağamыздың Akula esimli saygılығы menen Kırgızstan Respublikası'nda bunu Kökbağ aleminde oyunalan ornu var. Niyazovlar otbası'nın bunu ola Manas Niyazov. Bir kolsal koşumuzda koyun hürmetten yayınlar buna. Manas'ın sağlık kutu olsun. Bir için takım bilen ademilep salып жатқан Toyxananın atı. Meni özlerinizge belgili Маңдайыңа жазылынған нерсе ал сөзсүз келет. Адамзаттын бардыгы чогулуп, саң аны бербей кое турган болсо, ал бере албайт, ал сөзсүз түрдө келет. А бирок маңдайыңа жазылмаган нерсе, башың таш курсаң дагы, адамзаттын бардыгы кааласа дагы, анын сага келбестиги анык нерсе. Ошон үчүн Аллахтан тагдырды туура түшүнгөн, Кудайым көкүрөгүнө түшүнүктү салган адамдар Кудайдын тагдырына ыраазы болот. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен юридиллаху бихи хайран юфаккиху фид-дин." Кудайым кайсы бир пендесине, кайсы бир инсанга жакшылык оомат каалай турган болсо, динди аны факих кылып коет. Динди туура түшүнөт, ислам акыйдасы боюнча туура маалыматы бар деген адам, урматтуу бир тууганым. Мына ошол адам эч качан нааразы болбойт, Аллахтын тагдырына дайыма ыраазы болот.